7. mart 2025. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Biće vam teško da se koncentrišete na posao, neki lične stvari ili problemi koji su nastali sa voljenim osobama mogu vam odvratiti pažnju. Ali pokušajte da ipak obratite pažnju na profesionalne zadatke. Ako uspete, uskoro ćete dobiti veoma zanimljive ponude i moći ćete da se popnete na lestvici karijere. Danas vam neće biti teško da se slažete sa drugima. Nekoliko minuta razgovora bit će dovoljno da se razume šta je na umu novih poznanika. Neočekivani susret mogao bi da označi početak romantične veze koja će vam uskoro postati važna. Horoskop posao. Situacija danas i nije baš sjajna što se ovog polja tiče. Imam utisak da su vas neke stvari sustigle na malo perfidan način ovaj put jer ste imali brojne propuste koje niste smeli baš da tolerišete tim intenzitetom koliko je bilo potrebno poraditi više na kvalitetu. Stoga ovaj put probajte da ispravite grešku. Horoskop zdravlje. Uradite neku vežbu ili se bavite sportom. Horoskop ljubav. Zvezde savjetuju Ovnu na ovaj dan da se prema aktuelnim događajima odnosi sa humorom. Ovo će pomoći vašoj voljenoj osobi da se brže nosi sa svojim nasilnim emocijama. Ako još niste upoznali svoju srodnu dušu, pokušajte da razumnije procenite šanse da uredite svoj lični život. Bik. Horoskop opšti. Nije lako spremiti se za posao. Koristiš svaku priliku da pobegneš od posla i odložiš rješavanje složenih problema. Mnogo vremena se provodi u nepotrebnim sporovima i praznim razgovorima. Uspevate da odbranite svoju tačku gledišta, ali za to je potrebno mnogo vremena. Pokušajte da sve što radite shvatite što je moguće ozbiljnije. To je jedini način da izbjegnete greške. Dan je povoljan u smislu romantičnih veza. Mnoge predstavnike znaka očekuju romantična iznenađenja. Neki će čuti izjave ljubavi, čemu će se veoma obradovati. Horoskop posao. Pripremite se na malo radikalnije gledanje na stvari ovaj put jer ćete iz jednog stanja ušuškanosti ući u potpuno drugačiji protokol bez izgovora. Neke poslovne situacije neće biti u duhu vaših interesa već ćete motari da stanete ispred celog kolektive. Horoskop zdravlje. Čuvajte se skandala, oni su ti koji danas mogu negativno uticati na vaše blagostanje i raspoloženje. Dobar efekat će dati masaža, plivanje i vodeni tretmani, posebno početkom i sredinom dana. Dan je dobar za pasivno opuštanje i miran prijatan provod. Horoskop ljubav. Danas Bik želi da sreti svoje osjećanja. Možda ćete doći do zaključka da se u ovoj fazi odnos sa vašim partnerom iscrpio. Pokušajte da živite odvojeno jedno od drugog neko vreme. Usamljeni Bik teško da treba da očekuje jasnoću od potencijalnog partnera. Blizanci. Horoskop opšti. Dan će biti naporan i prilično naporan. Ipak, zvezde će biti na vašoj strani i uz njihovu podršku ostvarit ćete ciljeve koje ste ranije zacrtali. Biće prilike da se obnove stare poslovne veze. Neki blizanci će razumeti kako da poboljšaju odnose koji su u posljednje vreme napeti. Pokušajte da smanjite vežbanje popodne. Bolje je ne planirati ništa komplikovano ili zamorno za ovaj period. Mnogo je pogodniji za opuštanje, kratke izlete i šetnje. Horoskop posao. Imat ćete odlične ideje u vezi jedne poslovne saradnje sa osobom rođenoj u znaku lava. Možete da se oslonite na ovu osobu jer je izuzetno posvećena svojim aktivnostima. Vama svakako treba ekspert u oblasti kojom se bavite. Ne dozvolite da vaš pogled na nešto novo propadne zbog stava da je sve u redu za sada i da vam promjena ne treba. Poslovi koje ste vodili na jedan način sada se brišu. Neminovno je uvođenje nečeg novog. Horoskop zdravlje. Na ovaj dan, blizanci bi trebalo da se više bave fizičkom aktivnošću. Danas je dobro vreme da počnete sa dijetom, pa pokušajte da izaberete onu sa kojom možete postići najbolje rezultate. Pokušajte da izbjegnete bilo kakve kozmetičke procedure, čak i ako na prvi pogled izgledaju bezopasno. Posebno obratite pažnju na stanje gastrointestinalnog trakta. Horoskop ljubav.
Danas blizanci žude za daljim brzim razvojem svojih ljubavnih odnosa, ali njihovi strastveni porivi mogu naići na banalnu prepreku, na primjer lenjost ili nedostatak materijalnih sredstava. Ne mogu se isključiti privremene spoljne prepreke protiv kojih je sva njihova energija nemoćna. Rak. Horoskop opšti. Emocionalna pozadina na početku dana bit će prilično napeta. Očuvanje duševnog mira neće biti lako ni onim rakovima koji su navikli da se kontrolišu, donose informisane odluke i ne podležu provokacijama. Druga polovina dana je relativno mirna, pogodna za rad i učenje. Postaje lakše pronaći zajednički jezik sa drugima. Često vas čak i novi poznanici savršeno razumeju i nije vam potrebno mnogo vremena da shvatite šta one znače. Moguće je mirno razgovarati o pitanjima koja su svima važna. Horoskop posao. Možda ste se malo umorili od cijele situacije koju ste imali prethodno. Stanje u koje ste upali ne svojom krivicom se nastavlja, pa je došao i taj trenutak da se malo više pozabavite oko pitanja vaše trenutne situacije u novčaniku. Morate biti malo hrabriji kako bi donijeli radikalnu odluku. Horoskop zdravlje. Danas ne bi trebalo da eksperimentišete sa svojim izgledom. Bolje je ostaviti sve kako je za sada. U suprotnom, kasnije ćete morati da se kajete zbog onoga što ste uradili. Ako i dalje želite da napravite neke promjene u svom izgledu, onda je najbolje da poradite na svom imidžu. Danas ćete intuitivno moći da izaberete idealnu sliku za sebe. Horoskop ljubav. Na ovaj dan ljubavne veze rakova možda neće postati previše ugodne psihološki. Mnogi rakovi, kao i njihovi partneri, neće moći olako da shvate ono što ih brine i boli, na primjer, neprijatne nagoveštaje o prošlosti. Da ne biste unosili nepotrebne poteškoće u sindikat, trebalo bi da budete malo delikatniji. Lav. Horoskop opšti. Nije lako zadržati prisebnost. Možete pretjerano reagovati na bilo kakve sitnice, to je posebno primetno u prvoj polovini dana. Ako i dalje kontrolišete svoje emocije i ne podlegnete provokacijama, dan će ispasti dobro. Promišljene odluke se često ispostavljaju ispravnim. Verujte svom iskustvu. Često vam govori kako da se nosite sa poteškoćama i šta da radite da biste postigli svoj cilj. Druga polovina dana oduševljava neočekivanim posjetama. Biće prilike da komunicirate i sa starim prijateljima i sa novim poznanicima koji vam se zaista dopadaju. Horoskop posao. Aktivirajte se, danas morate da se nosite sa gomilom posla, ali ne samo da ćete lako izaći na kraj sa svime, već ćete tražiti i više. Odličan dan za uspostavljanje kontakata sa važnim ljudima i poslovna putovanja, moći ćete da ostavite povoljan utisak, pa čak i proširite svoje vidike. Ne zaustavljajte se tu i hrabro istupite, čak i ako ne verujete dovoljno u sebe. Horoskop zdravlje. Ne pretjerujte se fizički i manje se mučite, danas će vaša reakcija biti sporija nego inače, posebno ako vozite. Bolje obratite pažnju na lepotu, danas će bilo koje obloge za telo i tretmani za negu kose i noktiju biti uspešni. Napravite masku i pokušajte da poboljšate stanje kože. Horoskop ljubav. Lavovima i njihovim najmilijima danas je možda teško da se slažu u najjednostavnijim svakodnevnim stvarima. Ne može se isključiti obostrana sklonost dramatizaciji situacije. Bolje je da se ovog dana ne dotičete verovanja vaših najbližih i da ne iritirate rane sopstvenog ega, sutra će problem izgledati veoma preuveličan. Devica. Horoskop opšti. Danas imate mnogo toga da naučite. Neki predstavnici znaka dobit će tačne informacije o tome o čemu su ranije mogli samo da nagađaju. Komunikacija sa drugima zahteva više strpljenja nego inače. Ne budete uvek odmah ispravno shvaćeni, ali vremenom sve uspete da shvatite. Ljudi koji su vas ranije potcenjivali shvatit će da su pogrešili. Druga polovina dana će vas obradovati srećnim slučajnostima i prijatnim iznenađenjima. Podrška zvezda posebno će biti korisna onima koji brzo deluju. Takvi predstavnici znaka danas će mnogo postići. Horoskop posao. Vaša organizacija će biti cenjena. Horoskop zdravlje. Ako danas počnu da vas muče neke tegobe, onda obratite pažnju na terapiju koja koristi razna esencijalna ulja.
Arome esencijalnih ulja pomoći će vam da steknete pravo raspoloženje, napunite baterije ili se opustite nakon napornog dana na poslu. Danas treba obratiti posebnu pažnju na to šta jedete i kako se priprema. Povrće i voće dobro operite, a ribu, meso i jaja kuvajte dok ne budu potpuno kuvani. Danas je opasno za vas da konzumirate polusirovu hranu jer je rizik od infekcije veoma visok. Horoskop ljubav. Ako vam je danas potreban savjet mudraca, ne oklivajte da se obratite autoritetu. U isto vrijeme ne bi trebalo da puštate druge u problem, nije bitan kvantitet mišljenja već kvalitet. Usamljene device mogu da iskoriste podršku rođaka u pronalaženju novih kontakata. Vaga. Horoskop opšti. Pokušajte da se ne hvatate za male stvari na početku dana, razmislite o važnim stvarima. Ovo je vrijeme kada možete propustiti nešto ozbiljno zbog sitnice. Sami odredite prioritete, ne slušajte one koji daju savjete o bilo kojoj stvari. Generalno, što se manje ljudi oko vas danas mešaju u vaše poslove, to će dan biti bolji. Druga polovina dana je veoma povoljna. Sreća dolazi prirodno, nađete se na pravom mestu u pravo vrijeme. Jedina važna stvar je da ne propustite svoju šansu i sa ovim radite odličan posao. Stari poznanici rado podržavaju vaše neobične ideje. Horoskop posao. U poslovnoj saradnji budite oprezni, ne mogu se isključiti avanturističke situacije, uključujući i veliku štetu. Ali vaša intuicija vas danas neće izneveriti. Ako vam ljudi sa kojima imate posla ne ulivaju poverenje, napravite korak unazad. Horoskop zdravlje. Danas vam je glavno raspoloženje za oporavak jer bez ove želje svi lekovi koje uzimate bit će jednostavno gubljenje vremena i novca. Sada na mnogo načina sve zavisi samo od vas. Horoskop ljubav. Dan zaljubljenika Vaga zadržava na emotivno dirljivim sitnicama, zbog čega im može promaknuti ukupna slika romana i novi važan trend u njemu. Vage, koje su previše zadubljene u trenutne probleme, sutra će možda biti iznenađenje, iako za to danas postoje elokventni preduslovi. Škorpija. Horoskop opšti. Veliku važnost pridajete malim stvarima i time komplikujete život sebi i onima oko sebe. Pokušajte da sagledate situacije u celini, odmah ćete shvatiti da su okolnosti prilično povoljne, da na putu nema nepremostivih prepreka, a vaši saveznici su pouzdani i jaki. Ovo je dobar dan za preuzimanje nekog važnog, složenog i velikog posla, ako ste spremni na činjenicu da je malo verovatno da će se brzo završiti. Pokušajte da više komunicirate sa onima koji znaju kako da vas razvesele, inspirišu i zainteresuju. Ne propustite priliku da pobegnete od svakodnevnih briga i uradite nešto sasvim novo, ovo će vam sada biti korisno. Horoskop posao. Niste neko ko će skrštenih ruku sedeti ovaj put. Imate dovoljno posla da bi mogli da se zapitate da li vam treba dobar asistent u celoj priči. Jedan blizanac bi mogao da vam dobro dođe u pregovorima sa klijentima, a naročito na polju inostranstva. Horoskop zdravlje. Danas se vaše oči mogu vrlo brzo umoriti od stalnog naprezanja. Stoga im vredi dati malo opuštanja. Radite vežbe, gledajte češće u nešto prijatno za oko. Čak i ako je dobar kolega. Horoskop ljubav. Danas će ljubiteljima Škorpije biti potrebno poznavanje pravila ponašanja, uključujući norme govornog bontona i sposobnost skromnog boravka u senci. Ovo nije vreme da stvari nazivate pravim imenom i pravite iskrene šale, ono što je važnije je sposobnost da delikatno izrazite svoje osjećanja i savladate umetnost opšte prihvaćenih eufemizama. Strelac. Horoskop opšti. Slagati se sa drugima danas će biti lakše nego inače i verovatno ćete naći nove prijatelje. Moguće je da će poznanici dobiti romantičnu ponudu. Nećete se pretvarati da ste druga osoba, ponašat ćete se prirodno i opušteno i zato ćete na mnoge ostaviti najbolji utisak. Treba biti oprezan sa novcem. Bolje je ne donositi ishitrene odluke o transakcijama i kupovinama. Biće korisno konsultovati se sa ljudima čije iskustvo i znanje imate poverenja. Nije preporučljivo uzimati kredite. Horoskop posao. U poslu zvezde preporučuju strelcu da bude uzdržan i oprezan. Danas na poslu može biti salva kritika od strane menadžmenta ili kolega.
Da biste to izbjegli, nemojte započinjati nepotrebne razgovore i ako zapnete za oko nadređenima, nemojte se izdvajati iz gomile. Strelcu će se pomoći da privuče novac i uspjeh uspostavljanjem poslovnih veza za budućnost, samostalnim radom i obavljanjem kućnih poslova. Ne treba da preuzimate inicijativu, ma koliko vam to izgledalo dobro. Također je bolje odložiti odgovorne razgovore sa partnerima za neki drugi dan. Horoskop zdravlje. Povoljan dan za čitanje, pasivno opuštanje i susret sa prijateljima. Čuvajte se sumnjive i teške hrane, to su namirnice koje danas mogu negativno uticati na vaše raspoloženje i blagostanje. Zvezde savjetuju strelcu da pije više vode ili da u ishranu doda više voća i bobica. Horoskop ljubav. Tačka gledišta bliskog prijatelja bit će prikladnija nego ikad. Istovremeno, ovo je sjajno vreme da budete sami sa sobom. Trenutno je vrednije održavati duševni mir. Ako želite da dobijete puno pozitivnih emocija na predstojećem događaju, onda je bolje da tamo ne tražite romantiku. Ipak, čini se da u potrazi za ljubavlju treba obratiti pažnju na kolege. Istina, možete se zaljubiti potpuno neočekivano, čak i na putu. Oni oko vas neće imati nikakvih poteškoća sa zdravljem. Također, ako dođe do sukoba, onda je bolje sve brzo rešiti. Verovatno je bolje da nagomilana pitanja rešavate razgovorom. Jarac. Horoskop opšti. Ne brini. Dan možda neće biti izuzetno prijatan i potpuno bez obleka, ali neće doneti ozbiljne probleme. Ujutru može biti napetih trenutaka, ali će se uticaj pozitivnih trendova brzo povećati. Uskoro ćete osjetiti da život postaje bolji, slaganje sa drugima postaje lakše. U popodnevnim satima treba biti oprezniji u svemu što se tiče novca. Uzmite si vremena sa kupovinom, ne pozajmljujte značajne sume ako postoji i najmanja sumnja da će vam ih vratiti na vreme. Horoskop posao. Povoljan dan za odmor, razmišljanje o svojim postupcima ili rutinskom poslu. Lako se nosite sa jednostavnim zadacima ako ne planirate previše stvari pokušavajući da uradite sve odjednom. Uveče ne preuzimajte previše odgovorne zadatke, pokušajte da se opustite i malo opustite. Horoskop zdravlje. Ne preuzimajte previše fizičkog posla, malo je verovatno da će vam to doneti koristi i izazvati povredu. Danas će jarčevi imati ranjivu kičmu i zglobove, pa se čuvajte preteranog rada, posebno fizičkog umora. Oblozi i pasivni odmor doneće korist, posebno popodne. Horoskop ljubav. Danas zvezde ujutru pokrivaju romantične planove jarčeve. Ovo je period emocionalne harmonije koji im daje osjećaj stabilnosti, predvidljivosti i kontrole. Uveče je za zaljubljene jarčeve bolje da se uzdrže od novih ljubavnih inicijativa i da budu slobodni od aktivnih traganja. Vodolija. Horoskop opšti. Pokušajte da ostanete mirni i da budete filozofski o onome što se dešava. Ovo će vam omogućiti da izbjegnete nepotrebne brige i nepromišljene radnje. Mnogi problemi koji se pojave na početku dana rešit će se malo kasnije, ne morate da radite za to. Prijatelji i stari poznanici će vam pomoći da se nosite sa ostatkom. Druga polovina dana obećava novčane račune. Ovo je dobro vreme za kućne poslove, kao i za kupovinu nameštaja, kućnih aparata i drugih korisnih stvari. Uveče su moguće neočekivane, ali veoma prijatne posete. Horoskop posao. Nemojte se plašiti da sanjate i zahtevajte ispunjenje onoga što smatrate razumnim, zvezde vam obećavaju prijatne utiske i radost ako pokažete upornost i upornost. Ne prebacujte svoje obaveze na svoje kolege, malo je verovatno da nećete morati da ponovo radite njihov posao. Pred veče mnoge vodolije će dobiti interesantnu i isplativu ponudu, tako da nemojte biti izostavljeni iz akcije. Horoskop zdravlje. Nemojte se zanositi jakim pićima, oni danas mogu imati nepredvidiv efekat i na vaše performanse i na vaše srce. Da se to ne bi dogodilo, odmorite se i izbegavajte povećanu fizičku aktivnost i preopterećenost. Očvršćavanje, masaža i pasivni odmor će doneti koristi, to je ono što će vam pomoći da vratite snagu i prebacite pažnju na pozitivne emocije. Horoskop ljubav. Danas nije u interesu vodolije da forsira događaje u svom ličnom životu ili pokušava da aktivno upravlja njima.
Dan će pokazati da u staroj priči ima još nejasnih detalja, pa čak i ako su neprijatni, za sada ćete morati da ih imate na umu. Ovo nije dan za otkrivanje tajni ili izvlačenje čvrstih zaključaka. Ribe. Horoskop opšti. Dan će ispasti dobro ako se ne budete nervozni zbog sitnice i svađate sa onima koji se ne slažu s vama. Ne gubite vreme na prazne razgovore, fokusirajte se na stvari koje zahtevaju pažnju. Često je moguće postići uspeh zahvaljujući kreativnom pristupu i nekonvencionalnom pogledu na stvari. Finansijski problemi koji vas muče u posljednje vreme mogu biti rešeni. Biće prilike da pronađete istomišljenike ili upoznate, za sada virtuelno, ljude koji će želeti da dele mnoge vaše hobije i interesovanja. Tako počinju prijateljstva ili lepe romantične priče. Horoskop posao. Imate osjećaj manje vrednosti u odnosu na kolege sa kojima ste imali priliku da sarađujete. Mislite da vam je potrebna dodatna edukacija u oblasti kojom se bavite. Niste neko ko će sedeti skrštenih ruku, već ćete uspjeti da se izborite na putu kojim ste krenuli jer vi to zaslužujete. Horoskop zdravlje. Dobar dan za stvrdnjavanje, uzimanje solarijuma i solarne tretmane. Danas ćete biti veoma energični i moći ćete da uradite nešto što se dugo niste osuđivali. U prvoj polovini dana iskoristite korisne informacije ili savjete žene, to će vam koristiti i pomoći da se osjećate odlično u gotovo svakoj situaciji. Horoskop ljubav. Danas unutrašnje emocionalno bogatstvo ljubavnika riba možda nije traženo iz spoljašnjih razloga. To ne znači da su nedostojni ljubavi ili nedostojni ljubavi, ali ribama koje idu na prvi sastanak sa mogućim partnerom vredi to imati na umu, inače bi se mogle razočarati.